man so be close to United.
My God. I will fear our kind of man. I didn't know now, Radia say. Now, watching Chabao. And so, Moon Samuel Dawson. Yamabo, but now watching in your name, or Massam, or Mawa Massam. Yes. One who now watch you for fro. I will be my so Europe, Asia, America, Australia. Psalm 34, verse 1. Meshra Erade Nanyina na ye womanum die ye. Hallelujah. Amen. David neka sa asem no. Yes. So Meshra Erade Nanyina onyankopon ye womanum. Ya me a wabɔ ho pan. Wo na wotwe fofo. Na wotwe na atwam na won sam no dɔso. Ɔhaw ne amane atutu nipa ne bi. Anso wo de Onyame atwitwa agye wo atwitwa agye wo ba obi tie obi hwɛ ɔsɛ yade no tetem aso yade da ho mu nyina mo nyame aso mo mogya no da so de du mu afo sane obi yade na enuru de no aso so wawu aso sabre da so te ase sama o ne so ka bibi kyerɛ Awurade ma nyame te o ne wo fio wo yeso dem o yade pa Awurade ya ko so Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Nyankopon shira opi. Yes. I was some perfect services so.
se oda otumfo nyankopon ase Yes, Lord. na uye awurade agye My God. ebra so se ye tie futu sema ye de betu na otwe ni nyina hye awurade nsa enti sabre koso mo amokuta smartphones no mo share sompa link no ema afoforo nso entie futu sem na afoforo nso ne yen ema mpaye emfa eye na wotwe enhye awurade nsa sabre de ye betie onyankopon asem na wotwe atwam nyina no nyame asem a me no eche ye abrabomu Asroche storms of life. na dia me ka kiro nyina ne se menim asroche a ebo wo na jai ni nyina mu mawrade na awurade bɛyɛ na wotwe jai wo ha ni nyina mu mawrade na awurade bɛyɛ na wotwe jai wa mane ni nyina mawrade na awurade bɛyɛ abrabo a ye boy nyame a ye som no ade a ye friend sa abrabo mu asroche so eka ho. That's right. Obu wa asroche a ebo no eye yade asroche obi asroche eye busua obi asroche eye awade oh yes obi asroche ye adwumasem God obi asroche ye sikase Yes. obi asroche eye honhom nso de tia ne nkotia Okay. enne obi hudi onye no ho da ye so se basabasa Yes. oye bibibi a enye yi Ye. asofo adumra amanfo toda amanfo falo amotases ahodo Yes. obi ofane ne tax na obi man so Yes. America no ma na sikapudu abre no obi oso ofane ne tax ya edeka na sofo abre The no brain. ena afi obi oye adwuma na adwuma ne de sika abre no obi oye adwuma na edeka abre no Oh. ena obi nuama ba wo pot opesika ko yie aso ho aye den ka bia beto bi so bia soroche ye ka obi asoroche ye ni sika nyina ko di ni pabon Yes. o person ne saka ne saka na soroche se ne saka sika ne na kan ho ato wa soroche na e mai hu se ye rade Yesu Kristo ye rade na nkasa asoroche be born Born. nipa last week me no can say nipa Bible can say or three no you saw the word upright I just say feeling kikaye bien ni no yes aso say ni pay asroche born and na me no me no eto aso de to Job ni nyina no oja ni nyina mu mawrate no ewrate eye Yeah, man. o se na wotwe ni enedey o jai wo asroche bi e bo e she ewrade nsa ewrade beye Amen. osofo enye adwuma na bi mpew There be. na wotwe atwem nyina obi kwa adwuma Nakapre. so okobie adwuma na osofo obi akora ma There be. na wotwe kura obi mpese okwa adwuma mu Jesus ni nyina ne se obetofo agu ni kan mu Yes. obetu akọ Yes. obeba no oba ne sansa Oh. ebi furu ka maako mienu miensa enan ansa na wadru na Drew na Juma. aso sofo obeba no na ode ka na ebe oh na wotwe sa asroche ne jamu mawrade na awurade bɛyɛ na wotwe jamu mawrade na awurade bɛyɛ wotwe jamu mawrade na awurade bɛyɛ osofo nipa oya asomafo a ne musuo ne handkerchief esan yade yes ne omusunsum esan yade nipa ye nyankopon eye ye wrade Yesu Kristo my God enene kasae yes wo Damascus kwa so say nipa su ka asroche so bono oh There be. no so asroche bono into summary ye mi atwere sem no enko Acts chapter 27 ye kan verse 13 up to 20 no ene ye nche nyankopon asem na anafo mframa firase boy no eye won se won sa aka de wode si won anim no na otu seche no enam ano a oben kreta na anche ena mframa kese bi a ofre no atifia puo ye mframa fa kreta so be boy na e cherish e chireshan no na entumi enhia mframa no ye ma no twen yen na ye di mrika kofa su pocketo bi a ofre no Claudia ase no na ye bo modern ansa na yere sosokoduo ni mu na omaso no oboa ma ochechire shan no na osuro se ebia obekwa kwhwe anweatam no eso enti wo han shandua no
na etwe won sa na emframa no board den eyen e de yen echinchini ye na ade eche ye no ototo hyan no mu nneoma bi eguye na ansa so no wode won ansa toto hyan no eho nneoma no etwene na nafuwa bebre na owia ana osoroma ensoroma empuye ensona mframa ebo yenye adewa enti yenkwaje ho nidaso nyina ayelae osofo wo mframa ebo nipa mframa ehuma ehia eya somafo po ose nafuwa pi eye hu awia ye hu de be ensoroma ye hu osrane osofo no ose eduru ba bi no nioma wo ye mu nyina ye gya ni nyina mu osofo ena frama bi abo ena ehum bi atu ena sorochi bi abo nipa no na pomode nyina efre ne sa asorochi bi abo bi no ena ni sike nyina hye enne asorochi bi abo bi no ena na ware egu ebi so wari obi sika hye ena ma eya sorochi no dia na small for pork kan o se na fuapi na chesa soche na amono dakoro anada mienu o se na fuapi o se ti figure be boye enframa edin ene be shiaye ene ma me ne papa uche ye ne e was some perfect service asroche be na ebo pod de no se ebo ye napi o se ye hu bosome ye hu awia ye hu nsroma osofo senti yankwaje ho ni da so o se yankwaje ene da so enti asroche na ebo no se da bi aduru onim se omu be wu ena yade bi abobi obi eya o se obewu na eya o se be bi aduru de enye ye ena be se jani nyina emu ma urade na urade be ye ya resafo amen o se de eni ho no ono urade na ma no be mu o se de ya se no ye nipa se enye ye eno na ofade she oh hallelujah na no obisa Sarah say so munyankopon na mosom na oh Jesus so bibi ye no yona na and then bibisa o say enti wo haw no eye Awurade yona na and then nyame asem abai gina so na minima srochi a ebo obi de ya wo obi de ya bawo obi de ya adwuma sem obi de ya kwantu sem obi de ya solitia adwuma mu nsem ebuhia mu nsem o mbie wa no na on ka bibi nkyere Awurade so masrochi Awurade me jani nyina ba wo Jesus babandolo Awurade brana my God bia wa do na ba
Jesus Christ. Kasa asrochi bia. Asrochi bia. Ebomen. Ebomen. Ohume asrochi. Ohume asrochi. Onama asrochi. Onama asrochi. Oh yes to them. Oh yes. Emre wiye. Emre wiye. Break it out. Break it out. Now watch. Another day. Yes to them. Oh yes to them. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook ni YouTube ni na more type I break out. Na watch asroche na erade mana abawiye. Amen. Eduru say yetu eneda mu ni nyina hye erade nsam. Psalm 37. Psalm 37 verse 5. Psalm 37 verse 5. Or say yenye den. Yamfa yakwa nyina hye erade nsam. Na ono no obeye. Na ono ena obeye. Kan say erade Yesu. Erade Yesu. Na watwe. Na watwe. Medifre. Medifre. Ene mefiba. Ene mefiba. Menom. Menom. Ene medidie. Ene medidie. Ene mema. Mene mema. Mene mebusuya. Mene mebusuya. Medenam. Medenam. Baby ameko. Baby ameko. Maso. Maso. Mede ba urade anim. Mede ba urade. Na watwe yo. Ene da yo. Ene da yo. Urade. Urade. Ene day. Ene day. Enye nshirada. Enye nshirada. Enye nkunbieda. Enye nkunbieda. Emma mechuma. Emma mechuma. Medifre. Medifre. Ene mefiba. Ene mefiba. Urade. Urade. Yemo. Yemo sanchirane. Yemo sanchirane. Emame. Kaime ma. Ene day. Ene day. Wo yesu demo. Wo yesu. Ye wa no na bon pai. Wo yesu.
Jesus. That's all right. Okay, Psalm 37. Okay, Psalm 37. Verse 5. Fire quine. Fire shower. And fire home. And toso. And toso. Now, obey. Adopay. Medifre. Enemy fiber. Enemy fiber. Shower. Memma. Mema, Medishausa, Medishuma, Medishausa, Medishausa, Frankwa, Rabambo, Frenchira, Mama, Fresica, Mama Jumem, Mama Brabo, Mama Brabo, Payo, Yayo, Yayo, come home, come Juma, come home, Swadi. Yamame, me friend, Jani, Osu yichira. Odu tumisi anokwan. Weekends. Diabonia. Maso. Me maso. Meyiraso. I did so born. Ebe breme. Bible say. Juma. Yampreswa. Diabonia. Me sign. Send cover Bibia. Wo Yesu demo. Wa wo hwe ya wutie da ye so ya de a e de sunsanso e ba nipa abrabo say ye sunsanso papa and as sunsanso born dream carry an impact in our daily life either good or bad.
enti sɛ wo so da yɛ bɔne a na wansi ano kwan a ɛtumi ba wo so enti ɛfiri ɛda fiada wokɔ da yɛ memere da ne ne kwasia da ne adwoada da yɛ bɛn na wo so ɛnyɛ da yɛ papa waka yɛ ka sɛ Awurade Yesu twa da yɛ no mu metwa da yɛ bɔne no mu da yɛ bɔne no sign da yɛ no sign yɛ wa no na bɔ mpa yɛ Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. Evil dreams. I break out. Bad dreams. I break out. I break out. I break out. Yankopon shiraw. Amen. Wa wo share wo tie yen. Jesus. Mo mo Facebook. Mo mo YouTube. Mo tie yen radio so. Mo share TV so. Me yi empire man say na wo twi. Me fresi kama. Amen. Oko onyuma so ayento. Amen. Ye to so ayentua. Amen. Me de dwadifo nyina ba Awurade nim. Amen. Na wo twi nya kunimdie na wo twi ma. Amen. Dwadifo na wo twi madifre be ye nhira. Amen. Ofi ba be ye nhira. Amen. Epesimu ye. Amen. Wa wo hwe ya wo tie me obi bi a wo yare. Me suma Nyankopon yare sase emra wo fie ho. Amen. Je wa yare sai. Amen. Je wa yare sai. Amen. Wo mo yade. Amen. Na mani yade. Amen. Ka yade. Amen. Wi yade. Amen. Awurade fa ne sankan. Amen. Awurade saw yade. Amen. A driver for mo amutwi mo amuka eye passenger car eye private car na wotwi mo difre be ye nhira. Amen. Fi ba be ye nhira. Amen. Trotro for driver passenger cars and na day me fra passenger for mama. Amen. Me fra passenger for mama. Amen. Na wotwi mo benya busays. Amen. Na wotwi mo cars and sense. Amen. Na wotwi mo home asem. Amen. Na mutu kwan Yes. akwantufo nyina Yes, de mo do su ko wo Yesu mo je. Amen. Me peja abaye dwuma ye fo nyina ba Awurade dem. Oh, Jesus. A teacher for, Yes, a Lord. nurses for, Yes, Lord. mo amowo offices ahodo. Jesus. Me bompa post for, Yes. a soldier for, Yes. a lawyer for, Yes. mo different nhira. Amen. Biba nye nhira. Amen. Mo twi mo ko mo nyuma so a Awurade nka mo ho. Amen. Ye dipeni ma dom. Amen. Ko peni ma dom. Mo amoye mo ankasa mo adwuma. Ankura adwuma me de hye Awurade nsa. Amen. Mo ye obi adwuma. Oh, Jesus. Ankura adwuma me de mo hye Awurade nsa. Amen. Wo twi mo nya nipa ni ma dom. Amen. Mo nya Yakopon ni ma dom. Amen. Mo obi man so. Obi kro so. Jesus. Credit hours ahodo amoye. Mo supervisors, mo managers. Mo nya omo ni ma dom. Amen. In charge mo nya omo ni ma dom. Amen. Ensimu ye na wo twi de da wa koma so. Oh, Jesus. Obi se na wo twi de medie ho ayeden. De mehye ho ayeden. Nyame awie mo nya ne sakira na. De wo pa adwuma me frɛ adwuma ma. Amen. De wo hie sika me frɛ sika ma. Amen. Ebre mo aboafo mra wa brabo. Me connected destiny helpers ma. Amen. Me frɛ destiny helper ma. Amen. Ebre mo aboafo mra. Amen. De wo bedie ne ho ayeden. De wo benom ne ho ayeden. Ene Awurade mie kwan ma. Amen. Awurade ma wo de wakoma pɛ. Wo Yesu dem ɛna mabɔ mpaeɛ ka amen saa mmiɛnsa. Amen. 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 Saa bere deɛ mebie tatefo no atom na sida hour mede 5 minutes na mo a Nyankopɔn ayɛ biribi ama mo
o sida first service no so first service so man fan chairman na ni nyina so your friends program na so TV so first service wo nyame aye bibia ma wo first service so na wo de wa dance aba mesre se aswoden wo hoi wan hwe ya wo be ko brunsa gem sabre nyabra ye bompa ya ma wo nyankopo hia ya dance ye se nyame aye bibira ma na wo twi na twem etena duadai ye pese na wo twi nyame san ye bibi fofo ma ya awo se ye de na ye yie no ye dan enti na ye bia tetefo na tumu se sabre de nyame aye bibia ma no was first service no so no onfre na onfa na dance mra ye wie so a na mo so a mo pa dance e wo first service no so na ye no mo abompa e enti hye no so wo a wo hwe wo TV n'anim lines mienu na gu TV no anim no na mo a mo tie ye wo radio ni nti na me boso e ye 0557 0557 000 967 967 0557 000 967 0553 53 89 0553 89 Amen for ofrefo odikan. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na radio. Ikate mami ki dia nyame ayama se papa me yare na me ba ho. Emi nyame adum yare ne nkwasu bi nsi se eye pa eye. Abafompa. Mami ke nyame na wa hye nyuma papa se wo wa babo. Dia aka bia nyame onto asem free so. Amen. Amen. Amen for fufuro. Praise God. Praise God. Odofo be ni o uje line so amen for fufuro. Praise God. Hallelujah. Odofo be ni e dia na Awurade ayama was perfect services so. Eje de Awurade ayama so. Na na flow don pa so ni ya. Ni ya bi o duba no tipa. Dia na sie. Na ko pila na ko ta bia na che. Oya juma ni ya ni meju. Oya nshirikia nta. Sana mani. Aka na juma, aka se be na juma. Se kana na ohia ne de. Eya mu ni de nyame aye nansa. Se de de ni sika na ye de. Amano. Baby o du bia de aka no so nyame nyama no. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Yantil kan wo fie ha. Mon check line. Praise God. Hallelujah. Odofo be ni na dia na Awurade ayama perfect services so. Ini da gwa chuwa. Ye Awurade ayama me se. Ba na wo twi mpabo ya na me ya. Pansa me nda otwa mu. Dale bi chini a. Ebi mu bi hospital doctor check me see BP edu 240 140. Nenso nenso me woni. Dan kanyame aba omohwe mo me ya na mseme na ho na ba fi me ba fi ni ensu no ni e ho aduma no fu Monday ni nsu na besa ko ba shi na omo check afi na ba 170 90 ade nya ni abo adun nse ama ya ona na me nya woni problem ni nyira fi ho ama na me ni hu se na ya bi ana Amen. Amen. Also obetimi afre 0557 000 967 0557 000 967. Also betimi abaline so na odo wa dance here some perfect service a dance here no na ode aba abre unyankopon. Amen. Also so baby owo bia me yimpa ye man se wo also pa dance here se ni amanfo frɛ na wo di dance no also Awurade fa dance ni be domo. Amen. O yari a otie nyankopon ma wa yare sa dance here. Amen. O nyankopon ma wa yare sa dance here. Amen. O Yesu demo.
amen Amen. Sabre also betimi afre na also so the opese me no bo ho mpae no na also me no abo ho mpae and so 5 minutes opese me no bo mpae 0557 000 and 0553 535389. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free. Actually, I said to you, number Sarah. Number 1. Sarah, meet you. I show them a bit of the system minutes now, you become a dear family. And when the name was some past you, and when you know, you money. You become a sponsor of the money. Hallelujah. She said, you'll be son be or the mount. Also, you na said in your man say, Oba, so what for. Amen. May the one that those who call yes to Mojem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. I ya check lines na tune like tune nya den Amen. For. Praise God. When to me and so. Also, bet him about so 0557 000 and 0553 535389. Mame, anya den emfa ofofro. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free. Sumpa Anadia no person radiama. But so a few maybes, make us a free One fear. But papa, but so is only you should scare film papa and say, I promise me say this month ending. I mean no more why. I rather me small was some call when fear. Jesus. What fun saw papa shano bo. Yes. Me bomb by say I rather was sang can boshano. Yes, can your papa ni madam. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free. But so stop in a man. Ma da oka kra online no twetwa sisi that I feel na me be amama join on Bible. that's Na me so. They can't be there. You cannot. If I find them eco just so bomb by a man. me no bomb. But Odene design. In fact, I say Odene design. they are Jewish. Adwacha Bible say nsan nya adwuma man nsan ni di. Amen. Enti Bible say nsan adwuma e no be hira so. Yes. Adwacha me ne wadwuma no pa awrade ani. Amen. O to wa ye nto. Amen. Ye to so ahu sika. Amen. Obonefo ne hihye bia fa wadwuma me di Yesu di twam san nya adwuma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene ba be okasa free. Ye tie wo. Awurade na wahye nyuma papa se wo abrabo mu na wotwe awurade ma wa danse Amen. osome nyame ma wa danse Amen. o Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odofo be you na okase free Azamba to Sarah ni o me kata fi akra. Stephanie mame. mame Sarah Kra Mevita o infante. Oshamu wote wa proma wonyamo oyale papa oda owo mpaso. your friend is Adana mpacho fe na mama Grace. me no be do as a point of contact me no bomb me do gina ma onua Nana Grace baby bi owo bia Psalm 107 verse 20 Yes. nyame so soma na asem kosa yare baby bi owo bia nyame ayare san tono so Amen. baby bi owo bia nyame sane yade amen. Praise God. Hallelujah. Odofo be ni o na odini baby okase free Mpacho fe obaya me kata fi sepase. se paso ba ya Mpacho papa madam to be wo UK. So ni man koyi mame. My voice message amano.
well or she but me send our offer the minimum was about me UK ho me no bompire Ewurade wa France o hiam wa free na danfo nche wo UK me bompire say Ewurade wa friend nya na ni matom say niam na enko yie ma na danfo Bible say Joseph nti e na onyankopon koye Potiphar fi adoye wonti nyame nya na adoye amen nya wa adoye wo Yesu demo amen amen praise God. Praise God. Hallelujah. O deni baby o ka se free o. Abampacho yefre na abina me ka se free. Ye tie wo. Abampacho masra de se de dia fini mi ahoso omo mi sika temi. Esi le da me so ba ni opini mi abeda wo zaye. Na me Empire. Empire ekonyene hi. Biara aye spiritual marriage me twem. Amen. Me empire say nya onua na ni madom. Nya kubo ni madom. Amen. Amen. Praise God. Amen. Funny pa be mienu pe. Praise God. Amen. Praise God. Oja so praise God. Ma oneso kase. Praise God. Christia, ma oneso kakrama e. Akasa. Why be a mum? Yamia biama. Why am I there? The yell, not ya, Albanoye. Ma oneso kakrama e. So no yare. The cassette is here. The young man not being a mama or yet until then I bear you. To the pet. Mamma, dear. Mate. Erade a wahye nyuma papa se ama wo Prestia. Erade fam kwawe ye papa. Nyame saw yade wo Prestia ho. Nyame tu yade na se kura. Yesu dem. Amen. Amen. We dey me for the last color. Praise God. Hallelujah. Odine baby o ka se free o. Papa me ka se free man sample me bi e ka. We taboa for Me no bompire. Yesu say ya kana ye de na asennua so no tuama ye. Eka bi abeto so Erade ntuama. Amen. Nyi wo frikam. Amen. Ni madom ne Yakobon ni madom. Amen. Ya besra say yentime mfa ofrefo biara. Na mo a mo pese ye ne mo bompire no. Ye bobo ye lines ya ya bobo so nyina no. Say ye sign out ye free studio happy. Also so obetimi afre live back e ka ho e 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 and 0557 000 967 and the chat was 0553 53 89 yanko Facebook na yanko mo kakra bi omo kakra ebetima bo mu din na akwaba sanso na eye azuka bema eye MCR ono wa pamfo nyina nyame nhiramo se mo chinchi me fidie no na yeje atwaguo ewo eye Facebook na TV no so yo Bishop Nyankopon sha prong ejina so George na Yambile ejina so na Jesiwa enso ejina so Mami agi jina so Janet Amponsa jina so Samson Vides ejina so Felicia Mchua I am Ishmoto enso ejina so Mary Champon mu nyina ejina so Mami agi mu nyina ejina so Felicia Mchua so ejina so nyame nhiramo pi sana eye wrota sumani mu nyina ejina so Malet UK Nyankopon nhiramo ana Mike Chemenu so jina so patient Sampare jina so UK Nyankopon nhiramo nyina se ne mo join Sumpa first service Erade Nyankopon ya adoma enanwumre 9 o'clock to 10 o'clock PM ebehia wo sida hour no so Yesu ama ochina so first service and obehia kosi se ye besan ya ababium no se ne abofo no ka kire Sarah no se na wanyanse nche no kosi se ye no besan hia bium no na Erade
ama wa dance sambre de ye ko enkran na yakofa no nsia kase bona bro enti MCR sambre de ye den ye jabaton no mamo sambre ensu ye na den ebi okubia ensu ye Sumpa FM Sumpa TV market yapo Sumpa MIG Bichim wafidi ene to Sumpa FM and TV Nebema wenijie Eni akati yapa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna udi ewanya Nebema wenijie Akati yapa nso kamu Ema akati yapa Papa wafidi ene to Sumpa FM and TV Why Yasin Sumpa mani jeni akati yapa na unu